الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. والله بيجي معاه كنا بالياوي بيجي معاه. Güneşin doğduğu en hayırlı günde bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden bize yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسول الله. قال تعالى عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واقبل وتقبل يا مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Çok heyecanlıyım, inanın çok mutluyuz ve ağlamak duygumuz vardır. Yani öyle heyecanlı gidiyoruz. İnşallah Allah-u Teala bizi affedecek, bu geçmiş cumalarımızı affedecek. Vallahi çok güzel bir duygu. Yani ne bileyim, bunca zamandır camilerimiz, ibadet yerlerimiz hep kapalıydı. Ve bu da bir yürek burkan bir duyguydu. Şu an çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Bu koronavirüs yüzünden yani neredeyse 3 aydır hayat durdu. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun ki camiler hani kapalı olduğu için parkta namazımızı kıldık. İnşallah Allah kabul etmiştir ve en kısa zamanda camilerimize tekrar geri dönüp ibadetimizi yerine getiririz. Mutluyuz. Hani en kısa zamanda bu virüsün bitip tekrar insanların eski hayatına dönmesini temenni ederim.